škola spriječava kreativnost. Nemojte zaboraviti ove riječi. Škole bi bile dobre kad bi bile usmjerene prema nekoj struci. Znači da su kako se to reče, stručno usmjerene, znači prema određenoj problematici. Govori se da svaka struka neka dela svoje delo. Jeste, ali ako oni mog sina ili mene, kad se vodi u školu, gnjave sa povješću, sa kemija je bila isto predmet, a ja se bavim sa vinovom lozom, onda mi stvarno umanjuje kreativnost. Ja više ne moram biti vinogradar ni vinar ako su oni mene gnjavili sa povješću kada je umra neki egipatski kralj. Pa meni za ono, ili kad su bili ratovi, pa pusti me na mir, to pusti za povjesničare. Učiti mene ono što sam se ja opredijelio, ono što mi je želja, volja. A jama, nažalost, kod nas je tako. Kinezi, 50% predmeta u školama imaju stručne predmete. Kod nas 25%. Ne samo kod nas, u Evropi. Evropa. Zato Evropa je i Kina je. Kina raste kao gljiva, pole kiše, a mi gremo u Kinezi gledaju strahovito na Pa njih ne za povijest, pa povijest povjesničarima, vinograd vinogradarima i nemoj, je isto.